Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Lucas Kapitulo 6, versikulo 45. Irwar ti naimbag a tao dagiti naimbag nga adda iti puso na, ket irwar mo ti dakas a tao dagiti dakas nga adda kenkwana. Ta isawang ti tao dagiti linaon ti puso na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kuna, gumatangak iti asin kan paminta. Apay, nagtulong kayo kit din nana. Saan kayo pa'y abakit unay iti panagkuna? Ay, pasensya kan inyang. Tadyak unay nang ngeg ja imbagam. Asin kan paminta gayam. Pangrekadok man iti lutwak nga igado. E di kalman nga imay kagimatang, sukaken soy ti imay mo ginatang. Tako nam apang rikadom ije lutwam nga adobo a karni ti baboy. Kat igadumot ita ati lutwak asidaan me, nana. Ah, sabali at talaga ti asinsado iti biyag. Ay na, iyawat yukit din day tagat-gatangak tayo nakagluton. Ay, nagadukit din asa uyo aya. Wala. Asin kan paminta. Mabiit laan, tayalaan ka. Oy, bakit? Asino diya gawgaw at iti sabong ti katuday di talikod ti balay? Nimot Janet day ta. Apay, nagpakadakan ka nga agala iti sabong ti katuday. Saan? Saan ka diyan nagpakadakan ka? San met? Ay, di lagbabain. Umaylatan agala iti saan namut amula. Awan nga min kwartada, iso nga umaylatan agal-ala. Awan siguro igatang day ti sidaan da. Awan bibiyang ko nga uray awang kwartada. Yung kaibaga, sana mabalin nga agalalatan iti mula ta aking mula. Ingkan madamaak nga glutluto iti sidaan tayo nga igado. Si kanton ti mangibaga. Sapay nagadutin nala na. Oh, kita mo, napuno jay supot nga igam na oh. Ay, nagpus ko lakit din ti rupa day takaruba. Awan at talaga't babain na. Diyak kayat ti maturog. Iso nga mayak man dito'y kantinam ta. Makis-istoryaken ka, nana. Mayat ti maturog no kalkalpas anangan. Wenang diyak nga rod makaturog. Bareng umay man dito'y kantinam day ta Janet takasaritak man. Kano imbay imutang iti bagas, tawan kano pangaldawan da. Kat, pinautangan nyo mat. Ay, katuan ata kaasi damat. Kasano, saan kano ang makatrabaho nila kay na? Tanatin nag ija construction na pagtrabahuan na. Mamati kayo mat. Kanagsakit kano dagiti anak na. Ay na, ulbod day dya babae. Kaya't mo asawan, mangluklo ko lang. Kat anya pa'y ngay, iso adeyo papautangan. Kan di na mo tiyag bayad day ta babae. Sa bagay, nagbaybayan matkit di kadagiti kalabas nga utang na. Agtatakaw pa'y day ta babae, nana. Agtatakaw? Ni, apay ana ibagham nga agtatakaw. Agasan nyo, tanapanlatan na gala iti sabong ti katuday mi. Ay, adagayam mo lam akatuday? Nagado ti sabong na, ngam inibos day dya at Janet. Ay, kasta. Ay, ijak namnamaan akasta. Agtatakaw, di mala nagpakada, basta nagalalatan. Katidakas na, inibos na ti sabong jay mula mi akatuday. Kasta ka, day. Iso nga urayak man, ta prangkaak man, day babae. Kat anya kumatibagam kan kwa na. Ay, kat ibagak ama di tinaramid na. Kagurak ti kasta nga ugali ti tao. Ay, kasta. Wala na, iso nga urayak man, day ta babae. Ay, kasano latibiyag tayon na kay? Saan ka mat ang makapagtrabahon? Saan mat ngagnanayon da ito'y bakat? Kalpasan ti makabulan, makapagtrabaho akmanen. Sapay agsasakit dagiti anak ta. Inkay pa-check up ijay health center. Imbag ijay, talibre ti check up. Mapanak pa yan umut-utang di ta kantina ti kanan tayo. Nung makapagtrabaho mabayadan tamot lang dagita nga utang mo. Naggigidan lakit din adimtang dagiti aparikot iti biyag tayo. Agan anos ta, bakat? Malpas tumutla amin dagito'y aparikot tayo.
taad dati Diyos kada tayo. Ala, dito ikapay nga rod. Tain nakaglaba di tabalay da kumari inyang. Apay pala amapan ka ijay. Amom lang arudan. Naalas ti ugaling na day ta ako marem. Nasingpet-met no maminsan, lakay. Karuba tayo mat. Barang adda maitulong na kada tayo. Itaapanawan ti panagrigrigat tayo. Talaga anapuskol ti panagrupro pa day ta ako mariman niya. Talagang awang babain na. Apay lakay, asino ti dakdakamatam? Ni kumari madyanit Nagturong ijay gripo. Aglaban samit, tada susuon na abat siya. Anya, di la mabainan? Kunak man no prinang kamon. Diyak nga rod na ranaan di ta kantina. Ingka kasarita. Talaga amapanak. Awan babain na day ta babae. Mare, mabalin ka diti aglaba dito gripo yo. Apay, awan gripo yo apaglabaam, Janet. Ah, ay kwa mare. Mas daawakan ka. Tao may kapayla aglaba dito gripo mi. Di kapayla na kontento ang nagtakaw iti sabong ti katuday mi. Ay, pasensya kan amare. Awan nga mindanong ijay gripo mi. Awan bibiyang ko, kasapulan mi mo ti danom. Adu kami nga agkasapulan dito balay. Ay, kastaya mare. Pasensya kan Kan mabalin ka di? Saan ka nga agtakaw iti mula, ti akin mula? Ay, ijay katuday ka diti dakdaka mata mare. Wan! Imay kalata naggawat, adi ka pa'y nagpakpakada. Nabayag anagap-apo ak. Ngamawan mo't sumungsungbat, taawan kayon sa. Anya nga awan, adda kami. Ay, pasensya kan amare. Amo mo't ti problema mi ita. Ay, amin tayo, ada problema na. Saan laeng ada kayo? Dumaw dawatak iti dispensar mare. Diyak amo akinaguram gayam tinaramit ko. Ay talaga, diyak kayat ti agtatakaw akaroba. Ay na, mababay inak mare. Pasensya ka na talaga. Nagposkol nga mintirupam akaroba. Awan babain mo. Agkakasakit dagiti bagbagan ni kumarek nga inyang kanyak lakay. Nagsakit ti barukong ko anak ang. Kunak tumot ngamin kan ka. Asaan anasaya at agayam. Kan kaaruba dagita a pamilya. Agasam tayong baga nakit din nga agtatakawak ka no. Gapulang iti sabong ti katuday anapan ko inala di taro bayan da. Bakit? Bay amlak ay agmulak iti ado akatuday di talikodan kan sangwanan ti balay. Tao may tulat ta agala dagiti mayat nga agala. Wan, bakit? Nasaya at dayta ang aramidam. Nay, anya dayta imulmulam, Janet. Katuday dagiti tata. Agmulak man iti ado dito igit ti kalsada. Dito'y batog ti balay mi. Adda pa'y mulak ijay likod ti balay mi. Ay, nagadaon. Una, tapno umay agala dagiti mayat nga agala. Ay, nagsaya atan ti kasta a panunot mo. Saan akas ka dagiti daddo maakaaroba dita? Asino akaaruba ti dakdakamatin nyo, tata? Day taman akaarubam. Ni Mari Inyang? Wen, himay na inistorya kan ni bakat kaw. Nagtakaw ka kano iti sabong ti katuday na. Anya? Ay, inistorya na pa'y lamat kada kayo. Ay, wan nga raw de. Hangam kunak kan ni bakat kaw. Asan kang agtatakaw? Ay, talaga mat tata. Ay, una yun. Nagadulang aruden ti problema mi. Nagmadipay ti warwaras ng istorya. Ay, wan nga raw de. Ay, kumusta gayam nila kay Mau? Damag kaw, kat na-aksidente iti pagtrabahuan na. Wan tata, ngam agpapaimbagan. Barang makasublin iti trabaho na. Ibagam nga agpaimbag Ay, wan gayam. Dagiti ngay anak mo nga agsaksakit. Napan ko idaim pa check up ijay health center, tata. Imimbagdan, napandan nag-eskwela. Ay, kahit nasaya at ano kasta. Ay, wan gayam, tata. Di kay madanagan iti utang ko. Umayak to agbayad. Kat no nakunakanupay ni inyang.
Asaan nakakanon apautangan ni bakat kao? Talaga nagdakes ti ugali day taka aroma. Ngam apay kit din asaan da ka apautangan. Kat no agbaybayad ka mat. Ad-adda pagsakitan na tinakam po day taka arubak. Kumarek pa'y matngarod. Kasta talaga dagiti daduma. Imbis at tulungan da ka. Saan? Tairuruman da ka pay. Labsan ka pay, pare. Si kamat gayam ti lumabas, pare. Sa dino ti papa naman nakasapsapa. Mapanak ag trabaho. Saan kan ngagpilpilay? Saan, pare? Naimbagan ako. Nagbit kan naimbagan? Ket no uray ladwa ti sarukod mo ide. Nagkarkararagak, pare. Tapno mabibiit ti panagimbag ko. Dumagas kanto inton malam dito balay, Tapay, pare. Wina, taginom taman. Pare, nabayagan na jak umin-inom iti arak. Si kakit di mat. Sige pare. Panawan ka pay. Tapno sa anak amala daw iti trabaho. Sige lang, pare. Lakay. Insamot orlan jelim mabas. Wen, naimbaganan. Iso ama panin nagtrabaho. Makapagnamat nga agpayson nga uraawan sa rukod na. Nagbiit nga roda naimbagan. Bayam, tama pa nagtrabaho. Tapno maaddaan damot iti kwarta. Kat saan ang nakakaasi iti panagbiagda. Tadidaket agtaktakaw iti katuday, ti akin katuday. Addan trabaho nila kay ko, nana. Iso nga umaya ko nagbayad iti utang ko. Ay na, biniga tamakit-kitak alumablabas diti kantinak nila kay mo, Janet. Nagsapa asumrak iti trabaho na. Una na, ngamin impromote di boss na. Ay, naipromote? Idi pa'y kumaan no saan la na disgrasya. Kasta ka di. Ay kat nasaya at Una na, iso nga umaya kon agbayad. Tay ni kanak nila kay ko iti pagbayad ko. Mayat no kasta. Ala, mabit lang nga raw, tay nakalaan dyan listaan. Di nakmat panpansinan anday dyan, Janet. Nay, apay nga saan nakaapampansinan? Anya launa yun aya, tasaan apo man pansin? Ay na, si kakit dimot, di nakala siguro nakita. Ita ipagarup mo na di nakapampansinan. Nakasublila iti trabaho nila kay na, kunamlan asinon, asan apo man pansin? Kat no na i-promote ka no nila kay na. Imbaga na dayta, nana? Namati kayo mo't adagos. Kat no para kiw-kiwar lang mo't iti semento ti trabaho di asawa na. Na-promote nga rudan. Iso akayat na asawan. Ngimato ti sweldo na. Ay nanana, saan amabalin ama i-promote di asawa na? Taapay ko maasaan ang mabaleng. Kat nagkiwar lang mo't iti semento ti amuna at trabaho. May nagbayad itay iti utang na ni Janet. Kat nakita ka sagsasangaribo tigam na akwarta. Makitam? Naglaing pa'y gaya man nga agpasikat? Ay sumardeng ka na. Sumardeng kaasumanao dita iti made. Nagbayad laeng iti utang. Ison ti bida para kada kayo? Kat amom no asino ti kontrabida. Asino? Sika. Ay, di kayag sasao iti kasta, nana. Kat pudnom at. Idi panawan akasapulan ni Janet titulong. Di mo pulos tinulungan. Ngam kit day, inroroman mo pa'y. Awan tinararamid ko akasta. Pinadpadakes mo, ita, pagliba ka mo, dagita nga inararamid mo. Ay, madiday ta nga ugali, minyang. Naskan nga agbalbaliw kan. Tano saan ka latang agbalbaliw? Di na kanto awatan ni Apo Diyos, iji pagarian na. Anya? Iso amanipod ita, agbalbaliw kan, wan. Kanagsarbing kamatan. Takitaam man anaimbag day tarupam. Kitaam no awan pakapilawam. Wan. Umayak man dumawat iti sabong ti katuday mo, Janet. Ay, wan anana, mga lakayo lata, tanagado ti sabong da. Ay, nakaayat nga ron ti agala. Imulak day tanana, taagala latta dagiti mayat nga agala.
Ay, saan mo ten nga umay gumatgatang ni inyang ije kantinak? Kinaguranan sa timbagak idi, ama di ti ugali na. Talaga adi na kayat ti mabagaan iti kasta, nana. Imbagak pa'y ngagbalbaliw. Ngamadaddan sa kinaguran na ti kasjay nga imbagak. Sa bagay, gapo kadagiti nagsasakit nga imbagbaga na kanyak, nasursurok ti agbalin anatibker. Iso ang nagmula ak iti ado akatuday, gapo iti panang pabain na kanya. Ay kat nasaya at pinagbalin mo akarit day ta, tapno agmula ka. Una, nana, iso nga uray ni inyang, mabalin na lata ti agpuros iti sabong ti katuday ko. Awan parikot kanyak. Noon naalas man ti panagsasauna kanyak idi, okay lang, nana. Nasaya at ti ugalim balasang ko. Kat amok nga agtultuloy ti bendisyon ti Apo kada kayo, asa nga pamilya. Agyamanak iti daytaan na sa uyo, nana. Awan balasang ko. Tinasaya at ti ugali na, bendisyon mo ti sumangbay kan kwa na. Pudno launay, ano nasaya at ti ugali, supapakan mo ti Diyos iti bendisyon. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.